بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نرنا راست سپیکر جدو ایواره و ایریشن رجما سیونیست لهمبر رفاحه ددومه هشت ماه کو ایریشو خل همبر ملت غزه ددومینش خالی ملت کو ج باکورا غزه ج در دور غزه جناب غزه خویکشاند بون عالی سینور مصر رفاحه افجار رژما سیونیست وی عالی و ایریشی خواه بردوام دکه. تماشاوانین هیجا امیوه مجاری چار عالی خبر بدن سروی مجاری و مثلا آگربستی جی دروجه ویده لورا دمک دریج دولت مصر و قطر و هن دولت اوروپا و ترکیه جی جبو آگربستی که ناو بینا رژما سیونیست و حماس ده به آوا کرن و تأسیس کرن تکلیف خود دوماندن حماس تکلیفا قطر و مصر قبول کرد و چند ساعت سر در باس نبود نتانیاهوی خبیث و توی ارتش خو به هوانه دیسایریش خو بر به ملت غزه افجار برای خودان رفاحه اولویدر قطعامین خو به سکند دومینن امی اول سروی مجاری خبر بدن مثلا آگربستی چیه تورا امریکا لورا اوجی دولت که حتی ایرو پشتگیری و دستک ددا رژما سیونیست هند دولتین اوروپا جوی یکی نرازی بونه خو کاشو پیشکش کن لبله اوجی بدنگه کی پرزیده دنگی خو در ناخن هر وها تماشاوانن هیجا وقتی مبینه امی سرمجارا نابخویی جی مثلا ماموستیان خبر بدن 20,000 ماموسته و جعالی وزارت پروردهی بین وظیفه دار کرن تشتی بالکش اوه کو دناو وی 20,000 ده 6 کس 6 ماموسته 6 قادرو جبو درسا زمانی کرمانجی زاروای کرمانجی کردی هات نخاندن 4 کس جبو درسا زمان زازاکی یعنی به تمامی جبو کردی و زازاکی کرمانجی و زازاکی 10 قادرو هاتن و خطاندن امی سرویجی خبر بدن هر وها پیش روژه دل سر قانون که اساسی تی خبردان گلو داخوازی ملت کردیاجی جبو مسئله کرد با آوایی که بیچاره سکرین دا کو و مسئله ایدی روژه و ترکیه داره چه خبات لازمه بینه کرن ام سرویج دخوازن خبر بدن پارێزەر یحیا توران و لێکۆڵینەر عەبدوڵڵا خەوان میوانی منم خێرات مامۆستا براستی دو بر ئێوارێ ێریشێکە دژوار دیسا لە هەمبەر رەفاحی دەست پێکردن شەوێک بەریاوەی براستی هەن قەرار هاتبوون داین و حەماسێ تەکلیفا کو مصر و قەتارێ لوان کرد قبول کرد وی که اسماعیل حنیه ده مالپرا فرمیده بیان کردن که ام تکلیفا مصر و یا قطر کو پیشکشی میکنه اسیری دسته حماسی هم بریوانده و چخا اسیری فلسطینی ج دسته اسرائیل بین خلاص کردن و آگربستی و چخا بدومه و نابریده آلیکاریا انسانی کته که و غزه جبو ملت غزه جاره کردن سرپی خواب سکنن و چه بینه کردن تا شرط و مرجع و جعالی مصر و قطر و هات تکلیف کردن حماسی جه قبول کرد لبله امدن هیرن چتا سیونیست رژما سیونیست جاره کردن دست به ایریشی خواه کرد هم وی 8 ماهی ام سری هنکی خبر بدن هم جی وی ایریشا داویت چه معنی نتانیاهو چما وها دجواری ایریشت که تاوی کو تمام دنیای الهمبروی جبهه جی گرتنه كلام كيكي فاتي نتنياهو او قبينا بحاج بو حربي بله آوا كريه وانا جعولياوي نادي دخواستن غازه جبني جهولي راكن و انساني غازه تفدي وان تهجيري يعني وان بشينن مصري سيناي چولا سيناي في هاوي بيلانن خستن پیشیا خو خستن فکر خو لسر وینا اما دهین کرن و پلانی واناجی افون هدف واناجی افون فقط
وشغا برخدان هم بروان چيبو وبرتقل هم بريوان چيبو جوانا حبكي برپاش گاف آويتن فقط جوي بيلانا د سريوان ديه وخصنا هدفها خوش فينا براستي يعني راستا باش في قاف نافيت ند بيم حماسي جميداني راكن حماس جرك او برخدانا قارب بك او سلحيك دستي نادم جرك دست حماسي دركبن نتنياهو بلكي زيدي سيمها كوتنك وينيولو تشيبو قلت كي اف يعني هفديتني دبلوماسي يعني ايج جبو يعني اغربستي تينكرن جو جبو امبي وقت جخوار بدس وخينن جبو محربي بدومينن جبو وقتي ما تشيبه جبو فينا ام فانا يعني نيتك خالص ام بلي يعني نيتا اسرائيل بخوا نيتك خالص ككيفاتي جبرتشي هم جبرج ايج يعني إيلو دي اقتداري دني وأف قابينا كجبو حربي آوا كرني إي وقت بنجفير مثلا هند نافده أف ناس زيده يعني بيش فاني زيده يعني دجوارن الهمبر مثلا فلسطين ليا والهمبر غازة جبريف الهمبر إسلامي الهمبر مسلمان أجي يعني فكري وانا هني ودخوازن قلت فلسطين لي براستي دي فلسطين دي نمين فكرة وانا فياي لسر ايك في فكرة دني إلو نتنياهو جي بوان جبر هنك حسابي ويني شخصي جي هني محكمة وينا هني حربا خلاص بفوي ويجي اقتداري بكذا ابنا جبر فان حسابانا جي تخواز في حربي بدوميني وهم جي يعني آلي كدني جي اف آلي كاريا أمريكا قلت كي أمجبو إسرائيل تخطي صور نادين أولياوي نادي جبر فينا قفي آلي كاريل بشت خود بيني وأف سلاحي جيرتين كيفاتي وأف آلي كاريا بي حد وبي حساب جيرتي وكس حساب جينا برسه فينا بشت خود بيني وأن هدفي جبو إسرائيل ويقتيد بأرضي موعود جبو فينا جبو في هدفي حياة شتيج دستي ويناتي دكي أو تشتيج سلاحيج إمحاجي دبن نشكيس وانا وين نهبفن شكيس أمريكا شكيس ألمانيا وين نهبفن و إيجي عسكرية تيكوش تنجي ند بالا وينادية ند حسابي وينادية يعني فيناجي حسابناك جبر فينا في حربي في هاوي تدومينه ودسري ويناد مجو يعني دنيتا يعني في أغربستية جي نيتي وينا نخالصه وهم جي يعني هم ولو جي قوتكو اف نتنياهو اف قوتنيك تبيجي جي تفد جي يعني بفي هاوي يجي حركتك يعني كرن نولو ريدده يعني الهلا أمريكا جهلا قلت دي جارنا جبوق هيئة دشينه جبو أغربستية القاهرة الدوحة كار بمشينين يعني لهواتني بمشينين جهلا دنجي فان قوت ناناتك يعني قوت كي بري فينا قو أغربستي تشيبه بنبي أميتك من رفاحي يعني شوا أو قيس باجاري خرا كرنه أو قيس خستخانه خرا كرنه مكتبي خرا كرنه جامعية خرا كرنه ريه خرا كرنه سوق خرا كرنه جعدي خرا كرنه تشتك ذاتن للسرنقا بيانه هشتنك كيفاتي يعني جبريفه يعني نجا أم بيجن مثلا فانا هدفي عسكرينه يا هنك اللي بيشت فانا شردكن يا دوانا د الشر هاتي كرن نجبر فينا يعني تشواتي تشتي بر وان خرادكن تشتي بروان يعني او مرمية فالا دكن يعني الويدري يمحادكن او مهماتي وانا نشكي سوانانه اجا جبر فينا جبري فهما تشتي بروان خرادكن وفين يتيجي رفح ما بول سربيا كو اجا من رفح يجي خرابكن يعني دير بلاح مثلا خراكرن جهلادني مثلا هلا باكوري مثلا غازي بيت حانون او باجا او محل وسائر تشهبي جباليه تشهي بلاكرن خراكرن نسيرات وسائر هات اجا افراجي اف رفع ما سرنقا ام بيجن باجاريتي ولو وكاوي الورجي ما اف الشغله بلكي زي دي دم هاي كيفاتي دار بدار تليدنا رقي هجوم دكرن يعني قالك دار الورجي خراك مليون ونيف انسان دوي در شخوا بلي يعني جلابا كردج هي هر طرفيده انسان
الويدري كومبونه والهبن قال لك جيد بن شادر هذا فقط في نيتا كان بيجن نيتك نازي وكاوي نازيست وكاوي نازيا فكرك نازيست يعني بحركات دكن وظلمك عجيب وشخوا ما قويا قبلاغ حساب ناتر سنجش حسابه امريكا البشتوانايه يعني دو اورتاوان دك كيفاتي امريكا جي يعني كرني امريكا جي تشد بيجي كي البيت اورتامو بيجنا بينامو اسرائيل خراب ويا فكره مو اسرائيل نوك يا ام بيجن دبي تيك الرفاحي ام آلی کاری نادن تفدجی نه راست که کفاتی. امی وقت پرسن کی بپرسن یعنی تورا امریکا و جالیه کی و سروک امریکا هن رایدارین وان د مدیای دا و هادن نشاندان و ام جد خوازن سیونیستان بدن سکناندن اسرائیل بدن سکناندن لیلمه گهداری ناک وک رنگی کی و هادن آلی کی دنجی و سناتوری وان تبل هفد جبن ام بیجن محکمه حق انسانا کوی نتانیاهو محکمه بکه و الگور هنا کیویاجی و محکمه ده وک سوجداره کی بی قبول کرن حقیقی ده قراره کی بیداین تهدید کن به محکمه یعنی تورا امریکا امی عالیه کی دن خبر بدن که عبدالله يعني دولتين دن ده تشتكي وهاتنا ده رجمة سيونيستا ده قبينة الشر هي يعني قبينة كو دولة إدارة كان بيتزان قبينة دولة بيت إدارة كرن حكومته يعني لفيها قبينة الشر يعني سر تمام خباته ويل سر بردوام كرنا الشر وإشغالي وكشتن هي يعني في بما تش ده هين كرن أفرنجي كي تشوايا Yani iro çend ro prani gitişte teştağlandın lehelke agrbesi teştağlandın lehelke jev tişte tu bahsteke qabinak dibe ze harbe berdawam dikim hatta derdi kevin dibe gehesir taqasa on çebi me harbe berdawam dikin fakat vakta aslında tu jordu le süre dinare ne desti ve kabinete ne dey ne desti Netanyahu tenedeji çünkü niki veya niki Amerika heye نکی ویژه ملتی اسرائیل هیه هرول کوچه و کلانانه دردکوین دبی هسیرمه گرگ بین بردان نتانیاهو گرگ هره حتی دما پاشیه ده یعنی او متینگه گچه بون پر سرد چه بون لهمبر نتانیاهو شهلکت ملتی اسرائیل هیه شهلکه جیده تمام ملتی اوروپایه بالحصاد امریکا ده دزانینگاه هادو لکوچه و کلانا درکتنه. شبر ویه که اصلا او قابینا گخستی مجیه خود دبیجه از گرگ به تمامی گازه گبستینم فقط تل رنگه تابلوی جنرشی هل کجیده بری آنا به هفته که به 10 روزا حیاتا دشینن مصری حیاتا دشینن قطری حتی حیاتش امریکا لسر ناوی وانتین هگر دمجیه وده صادق حرب هیه و تو دبیگه ازی ور خلاص کم شبو چه تو دسر موساتی ره حیاتا موساتی جهنگ دنافدنه تو حیاتا شبو آگربستیه دشینه مصری شبو چه تو حیاتی دشینه قطاری demek ki ev rengi tu aslında dedi dinye tu dibêje ez bi ser ketime o muwê derastin diye ez ê refahê jî bistînim û ez kes hesabê keskî nakim aslında ev rengê gididi medyayê o rengê didi dinye tu bingaha wê dinere birayê Fatih aslında bingaha wê nebûye rengê yani ez karim vî tiştî bibêjim îro Hamas îro Gazze بویی وک لقماکی تدی انسانک لقماکی مزنگ بخواست دا قرتینه و تقرکاوی دمینوی چاب که برای فاتح بیم فتیس گیده به حتی جانو تدی مکتب دردخن شبوگ شق قرکاوان درخن یک دبی ولا آلی کارتیاوان درکتی اینام بکن ایرو گازه ایرو حماس د قرکا اسرائیل دمایه و امریکا و انگلیس و آلمان komple dedi vak şizarok diş paşta avatkin be enviyaş çaş qırkayı derxin ve xalas bikin iro nokta İsrail ketiye yekşeveyaye şiberve aslında agırbestiyaga Amerika dxwazı yek
ایرو پرستیجا هری مزین زانینگاه امریکا اف هفته که و گشا شوپان تماشا مجی شوپاندنه دو چه وضعیت دیه تمام طلبه درختنه ana doravê polîsa girtiye û tedî bi Tirkî dibe örgün yani perwerdaya hundur derxistine a derve û tamamê zanîngahê Amerîka hêdî veya bela dibe. Ji ber wê bîskadî û behsa diwarê aboriyê de bine heta ana birayê Fatih 300 milyar dolar ev rakama ew kesê telaffuz dikin şehela Amerikas dibêjim hefta derbas bû 26 milyar dolar ew diwarê aboriyê de wê bidin İsrail. Aboriya Amerika jî vê tiştî hêdî ranake bir de hilbijartinik li pêşa Amerikayê. Yani ji bo vê rakamê bêfamkirin em vê bêjin van rakamê ku têne telaffuz kirin yani pirê dewletê Awropa belkî em bêjin bütçeya wanî salane ye yani. Aynı wereye. Rakamên mezin. Rakamê pir mezinin hatta ez carna fêya dibêjim yani di herba Körfezê de. Mesela ev beyanatê Amerika wê çawa pir bala me dikşandin. Çi digotin? Digotin wexta ev füzê we kar pê îstemal kirin we avêtin bira ne füzê pir biha bin. Bine di mesela İsrail'de tu generalê wan, tu orduya wan heta ana tişkî bi vî rengî negotine aslında tamam pişkiriya ve Amerika dike fakat Amerika buyu du perçe. Şehel de ev kesê em bin sana tojer dibêjin ge idara xwe, koltuğa xwe ge pişkiriya İsrail dibin, a Yahudiya dibinin ama şehel jî de millet derdikevî kuçav kolana yaw dibe ev perême, ev vergiyeme. Li mekteba aslında bir li mekteba zanîngeha tenê derdikevî holê fakat milleti Amerika milleti Avrupa jî li ser nigaye. Ji ber wê ez vê dibêjim yani îro wexta tu lê dinere ne bi İsrail tenê agiribestî. Agiribestiyê ew jî dixwazin heta berê ana bi heftakê bala we kişand. Amerika bîden serokê wê derve tiştî got. Got me 45 ro teklîf daye Hamasê. Ne were bû? Heta ji terefê Misrê û Qatarê jî vê hat gotin. Heta pê wer tişkî digotin. Got sê heb 42 ro me teklîf kirine. 42 ro 42 aslında ne vakti geldi ki? Se aşama. Yani her 42 roja peve evya ve beş tağlandın. Hamas'e çi got? Hamas'e hatta van kesana da hakkı Hamas'e dugo veya fırsatı ki. Yani vek İsrail em aslında agrbestiyet xwazin Hamas naxwazdı. Xwastin renk ki bir tablo bir rengi çekin. Hamas min harb birey Fatih. De sahet şehirketten kazanç kirin. Helkeci demaset qatten kazanç kirin. Hamas gavik ver avet pir bi baqilti avet. Çi got tamam em şarta kabul dikin. Ek Qatarê o ek Misrê teklif danime ev agrbestiye em kabul dikin. Ev tabla gerengê digotin yani va İsrail va em agrbestiye teklif wan dikin. Bira milletê wan jî aleyhê wan keve bebine ew kabul nakin. Şehel kadiş nav İsrail'e xwediyê esîrar bibêjin bebine va em dixwazin îro tam tabla ve tersê ve çerboye Hamas dibe me kabul kir rago em kabul kiriye li kuça û kolanî İsrail millet berê derketib û dîst derket. Ku Hamas ev agrbestiye kabul dike tu jî kabul bik. Aslında Hamas di masê jî de pir baqil gavata vê jî ji ber wê îro ev em dibên cê Refahê gilvê dera êrîşa dike aslında yek jê noktak jê jî dixwaze ev agrbestiye li gor şertê xwe bi Hamasê kabul kirin bide. Hamas veya pir xweşik zane çünkü heta İsrail bine tek eserkê xwe xelas nekir. Tek tiştê digo yek bi Hamasê kabul kirin neda o tamam stratejistê herbeyê digo Hamas em pir mehkê karî idare bike ne çekê wê silahê wê dimînin ne xwarina wê dimînin heft heşt mehe وقت مگود اول لقمه کتی قرقا اسرائیل ایرو امریکا جی فرانسا جی آلمانیا جی دخوازه و خلاص بکن چون پرستیجاوی لحوله نمایه انشالله شویا جی اگربستی گدر که لگور قناعتامه زافرای مطلق همسه هم دمجیاد هم لحوله. بله yani dema hafte jotmehe operasyona Hamas'e ku dest pekir u
جبو لسر ماسه دسته خو زخم بکه سیره هم لشکری هم یه سیویل به دست خست پشترا نیتا رژیم سیونیست و نتانیاهو و هادگو امی حماسه بخدینن و که عبدالله کودنا و مهکی داد مهیدا می حماسه بخدینن و غازه امی به دست بخن هن آنالیستا جی و هادگو یعنی ایدی اوی حماس جوی در حتی جیر جیجی دگوتن اوی هر در باسی مصری و یا در باسی قطری و یا اوی وان دیخم که داری یعنی جیجی جوان را همش بو خلقی غازه همش بو حماسه لی ایرو سرده 8 ماه در باس بو گلو چیه يعني رژیم سیونیست او قهار دکه یعنی لسر معسه تکلیفا کو ناوین جیا ناوین ایک ناوین تید کن دولت او مصر قطر گلک جارد ناوین حماس او اسرائیل ده و هاشونه هاتنه به هر دو آلیا انتشادانه قبول کرن یعنی اسرائیل جی خواره قطر و مصر وک ریک خلاصی دبینه اوان گهدارید که یعنی لی چما و آگربستیا داوی قبول نکرن. يعني ما قويا ابناكي يعني نتنياهو ما قويا باجار تفد خراكرن ما بو رفاه خذ رفاه يجي خرابك ودبر جي وقت مثلا كيف مثلا عبد الله جيغوتي تخازي يعني هاني بيجي هنك مقصدنا يعني ويش رفاه خو وقت ام بيجن خلاص بك يعني وقت دحربيد الصاحي نجي يعني بسركتيه يعني تقولتني ده وقت بسركتيه خريد ده اما ده بنجه ده تريد نرد بمحبكي بر زحمت درباز دكن ويا خطات ليد نر حرو جنازه وانتين وشغل تمام دنياي تبدجي يعني رزيل بونه بالتاني مانه يعني اسرائيل بالتاني مانه نفرتا يهوديا كتي دلي تمام انسانا يعني جبريفه نقول ساده عم بيجي سيونيست يعني جبريفه يهودي جي انسان ره وكاوي انسان جلكي جوان عاجز بونه يعني دبي چونكي افناج بريفه الي كاريه دني يعني او ایلماگ دمسری جهاد کردن تدی زلامک دگو کار بری جنرال بو و ایش آدمی بو وارد گوتن اویا که مثلا هات کشتن يعني كيفاتي ابناء تاف يعني جوار يعني تنقاسيني يعني جوار نجي ام بيجن راحتن فقط يعني القدسيجي إريشا شهيد حسن صخلنان بله يعني افانا تاف وان كاريج اف ايلميج تنكرن اف حادثه بويريج تشيدبن تبدد على هي واندنه وكي ابلا جو يعني تمام اف تشتغل زانينجه امريكا تشيدبن شحربا فيتنامي وحتى ايرو دبي تجاري تشينبونه يعني تشاو ام بيجن وك انا كي قد زمان كي بري ويناجي بلكي هاني انا قالك عالما بس تثبيت كربو الدنيا تديد زيفر فيها وطال دورا خد قره بفي شكلي اذا قلت كي مثلا بيجن قايلو وی چقدر وان پیوانا کرد رابون ویناد انگلیسیون محکمه سیده وی دارزاندن و همجی وی مثلا کشتن شبو چه؟ دوگوتش کی وریتن نیه ایجا آنا که جی امریکا اوروپا دبیجی که دبی نبیجن سیونیزم قتل عامید که زاروک ناین کشتن زاروک ناین کشتن سیویل نهاتن کشتن راه قلاندن چه نبوگی soykırım جنوسید يعني الجور انجليزيه يعني افانا تشي نبونه تشي نابن تشكي وريتني سيونيزم يعني سيونيست يهودي مغدور وحركز جي بن حقي دوج من اي بوان ردكي وشخو حقيواني مدافعه خو هي وري حالات خوازن بيا اما دمجي انسان ابا خلص بويه يعني انسان يهودي بخو ده على هي في سيونيزم ده يعني قوتنا هذا كان يعني درد كيفن ميدانا يعني ام بيجن هر ايلمه قتيكرن هندر بينات هناك يهودي جي هنا كيفات يهودي بخوجي يعني دبينينك يا ولا يعني ايجاري دقل فيناجي اي وقت نتنياهو اي وقت بنغفير ايدني جبوق وي شرفا خو يعني يا خلاص بكن دبي يعني وقت هوي امكارن هيجي حربي بدوبين امكارن فياجي بكن امكارن فياجي بكن دي خوازن كنا خوازن اگر بستي قبول بكن فقط داويا داويد كيفاتي وفي اگر بستي وي قبول بكن جوار ناصرفه او تشاوا دكن حياق جوار بصرفه وفي ظلمي وفي قتل عامي بكن يعني جبر چه جبر مگو اليكارياج اوروبا تي او اليكارياج امريكا تي جوار
نه داویا گوتناده ام بیژن مگویا یعنی هله که تشکیل بیژن تلید نره اجراعاتی وان به شکل کی دنیه امریکا گوتی گو اف ما آنها که سلاحی خو ما سکنان دنی آلیکاریا سلاح ما سکنان آنها ورد بیژن بله تشكي وري حال بكيد الصحة تليد نرى حال وان سلحي أمريكا بكارتيني كيفاتي أما لما قويا وأف أغربستي مطلق وبي قبول كرن فقط إسرائيل بلكي هين بيتر شرطني أو دخوازن وان بده قبول كرن بحماس بده قبول كرن ورد فكره فقط حماس ذاتا تشكي أم بيجن وان دابك نمايه هرتش ذاتا وان داوي هرتش وان داوي يعني شو عم بيجن يعني هيك باجار هيك تشكيل سر افايي ما بهيك وي حسابيت كن شو ذاتا او نامايه فقط برخدان بردوام دكي وشخوا شهادات وشخوا وانداكرني مادي لبر شعبي وان بتشكيناي جبر ولو يعني اونا تجاري نكارن يعني زورا يعني فلسطيني بفن زورا حماسي بفن واوي مجبور بفن ككيفاتي هيك نقيلو بالسبا ومطلق وفي اغربستي ويقبول بكن بله لگور بیانات رژیم سیونیست 8,000 لشکری حماسی هنه لگور لیکولینان جواری 40,000 لشکری حماسی هنه اویاجی دخویا کرن کل ویدر به سالایه تشکیلاتی که خورد آبادی يعني تشاون بيجن أنا كي يعني ما قوي تريد بيت حرب استراتيجيك يعني وكاوي بيجن دبي أبيا ونداكرنا ولو آيرية وكان كي مثلا بيجن هفاني كها مثلا تشاون بيجن إسرائيل وا كتيوي درا دني خراكي بنارن جيجت كبيجن كارش خواتيت بسكنه خلا خو باندكو كري باش دفت كار بنار يجي هلا كي كيفاتي من ميجي إنسان هذا تمام إنسان أبو حماس وكي خلاص بك أبها نبهج مارايه يعني إله حربة الهمبر حماس إسرائيل مشروعيتها خوجي يعني بلكي يعني حماس أو شخصية أم بيجن أو شخصية أنا أو شخصية صاحي دي يكا أم بيجن سنجا بلكي حربية دكي تجويار بلكي تجوير عسكري تقصد كت بيجي كي مثلا 4,000 يا 8,000 يا ده فقال تمام الدنيا إله حركز بوي حماس يعني حقيقة يعني تشتيجي أو هيك نافكرن ود ميجي وان درباس نابه حسابي وان تنيي قومي إيرو بله يعني فياجي هي بله إنساني أوروبا إنساني عالية غربي و وكيدنجي كل همبر في قطعامي وفي ظلمي درتين جالية كيفجي نه بتني قتل عامد باريزن أو قوتو بيجي حماس خلق فلسطين جي مثلا تكبيرة دمشن بله لميجدكن وخدي درت كبن و حركة خلق فلسطين وحماس جي ام تورا امريكا شوا تخوينن كيك عبد الله سري عول دا بيشك ام بيجن بشتكري دا او روجي عولكو نتنياهو دست به اوبراسيونا كر و سيونستان بتانك خو كتن غزه نتنياهو ام بيجن بايدن چولويدر نتنياهو حماس كر لويدر بشتكري خو دستك خدا ألمانيا إنجلترا دولتين دن فرنسا و آوایی که آشکره پشتگیری آواندکن ایرو هم دنیرن هنکی وها زمانی خو وکی گوهرتنه گلو بیا سیاست یا ایدی او مزراقی کدویا ناکوه چوالی نکارم و شیرن دناو خلقی خدا جی ایدی هاتی آستکی سویه که وها کو نکارن نتنیاهو بپارزن یا جنکار نتنیاهو لهمبر وان ایدی محافظه بکن لو هر تشت آشکره الپیش چعوال وشان زندیدا ده قومه و گرانی خو بدن سر نتنیاهو ندنی یا جی پیشی وان هالبجارتنه که هت خوازن جبو هالبجارتنه وی زمانی کاربینن تورا امریکا شوا متخیل يعني أمريكا وقتها حرب نحدث بكر بو بايدن بيفكويا بر مشهور هبو کو وقتا إسرائيل تنبا مجبور ما دولتك وك إسرائيل أواب ما أواب كنا هذا دمديات برهات اشتغلان ده معناه چیه يعني اف إسرائيل بالتمام هبون أخوة أمي بشكريا وان بكن وذاتا روجا حرب كدس بكر يعني حفتي جود مه وحتى إيروجي بالتمام سلاح جوك ما بيسكادوكو بشكريا وكريا فقط نقطة قهاتيه aslında ev gümlege gel İsrail kiribu
و لسر ناوی اسرائیل اف دولت مسلمانه خاصتا دولت عربا دیزاین دکرمه بشن بنا گملکی که اسرائیل کربو دسر وی گملکی جیره دولت عربا دولت مسلمانه لوی درا گملکی دخست لوان دکر او گملک برای فاتی ایرو چوقاس دخوازه قمچکی و قاپات بکجی یک بیک او گملگا هم اسرائیل قطیانه دکوناک نکارت اختف هم دسر اسرائیل او گملگی دخواست لدولت مسلمانا بکه تابلویا اسرائیل ایرو کتیه دکوناک او گملگانا او قمچکانا نماتین هف شبروی دبی بچی شکل کی از پرستیجا اسرائیل او گملگی وی دیس لیکم aslında ev gümlege gil İsrail'deki gümlege Amerika'ya. Prestija koyad Rojhlata navinde bilhassa liser devleti Müslümana fakat hasreten liser devleti Araba ez çava ev gümlega dis muhafaza bıkım keti telaşavya. Ev gümlek çiğ bir Fatih. Çi gümlek lekiri bu aslında du hab süret ez xwazim evya tamaşamaja vane mejer bibejim. Yani du hab süreta. Süretik je çi bu? ده 1967 بینم بیراخواه مصر و اردن و سوری ایک راستا ده 1967 گوامی حربه بکن ایک بلشکری خواه با اردویا خواه با چکی خواه با سلاحه ای پشکریا وان که بو سعودی عربستان عراق جزایر فاس و تونس bu çend hab vaqta tutḥasibin 8 hab devlet. 8 hab devlet duy vaqtadı belki mere be bavê wan ya da lideri wan Mısır ki îrojis karim vî tişta bibêjim di nav dewleta Erabadı duwarê Çekadı, duwarê Aboriyê bine wê çaxê diyarê Mısırê 405 hebûn birayê Fatih. 360,000 ordiya wî hebû, leşkerî wî hebûn. 1000 heb tankî wî hebûn. Yani li gor şertê wê çaxa ev reqemnî zêde bûn. Yani duwarê eskerî de. Nêzîka 1500 heb de ev Erebê bi zirx dibêjin. Yani ew ji wek nîvtankan e. Ji xêlkê top hebûn. Yani gidigotin nav Ereba Mısır dihat aqlê insana. Ek piştgiriya vana dikir û ek rasta ketin yek jê Sûrî 75,000 ordiya wê hebû. Ürdün duy vaqta da 55,000 ordiya wê hebû evana xwe kirin yek. Ji xêndî ve ê piştgiriya wan wek me got yani Suudî, Fas, Cezayir, Ürdün, Irak jî bi ordiya xwe ez ji marê wan nabêjim. Bi leşkerê xwe ji gomê herin İsrail ji ortaya rakin. Di tarîxê de herba 6 roja jêr dibêjin. Meşhûr bûye. Çer bû birayê Fatî? Temaşevanê me jî zanin û herkes zane. Di 6 roja de hatta diyarê Misrê gelek ranebûn li wê dera yani imha kirin û erdê xwe Siyonîsta İsrail 4 xata zêde kirin. Vê resma tên qozîkê. Aslında Amerika ew tu dibêje tawrê wê a berê çabû û îro çabû gümlegê li İsrail kiribû digo biner dewletê Ereba. Dewletê Müslümana. Bine we carkê xwe qam kir. Ewn evin. Îca vana giş tên qozîkê em sûretê dibînin. Birayê Fatih ne dewletik. Di dewletkê ne heremik. Di heremkê ne çend bajarkî wek gaz e. Te dora veya jî di 2070 şu 2070 ana çend sala dike birayê Fatih? 17 sala dike. Te 17 sala dora wê jî pêç kiriye. Ne ji hêla reşayê de ji hêla behrê jî te dor pêş kiriye dera. Heta çîmento gi derbas dibe tu çavê xwe derbas dike. Yani kontrol dike wêya. Li gor veya tufana Aksayê de heftê cotmehê dest pê dike. Te bi zelîltî tu heta çû nav wê te esîrê wê girtin îro pazar giş di ser wê re hinka digo çir. Çünkü ev operasyon zanîbû wan li pêşiya wan e. Bine îro esîr çok az qozkî mezin em çêtir fehm dikin ewana bi destkirine. Ev 7-8 mehe bi piştgiriya İngiltere
و فرانسا و آلمانیا و شیطانی مزن امریکایی بسکاد ما بحثا آبوریا و لشکری و هلا چکو سلاح ده چقاس کدایه هفت هشت مه تک هسیرک دیس خلاص نکرنه تک ای حماسه به موانا گرتنه هنگجه اویان نکرنه به بنجی کی سیستندی و لشکری خود ورد سکنان دیه مدوی دراد و کنترل و خستی دسته خود جی کی ورجی تونیه او جملگی شست و هفته بنر برای فاتح و جملگی کی ایرو حماسه لی اسرائیل کریو تمام دولت آگلید نره آلوی جملگی هم بنرن شبر وی است بیشم امریکا نزانوی چاب که همش با پرستیژا خو همش با اسرائیل گت تسیراوی چوال و هرمه هبه ایرو دوی وارد دخوازن گاوا باویجن یعنی اسرائیل حتی انا حربا مشاندن تک حرب کبرای فاتح چیه؟ شجورده بمبا وشاندنه اویا نه حربه اویا تو دولت تو استراتژیست چی ایک حربا فهم دکه دبی اویا نه حربه yani tuş devlet ki xurtur be ya da ame bejin ge ev tişte ge hava gittu kontrol nikare bike o tu derib servan dedi barine İsrail vi tişta kiriye. Şiber ve ev gümlege ge İsrail'i çıryaye Amerika keti telaşa ve ev tişte gittu bahs dike ev haftak dehroyi ya ma amji vi tişta naxwazin na gerek İsrail nekeve refahe na gerek agrbestiye kabul bike ya vek eji aslında vi tişta kabul bike İsrail ba amir kiriye. Hedi xwazim pozisyonuk ve çebin her halide Filistinliye Hamas'a inan bik ana refahıcı tişki nesli Çin'e kınji dis İsrail vandakiriye. Nezera devleti Müslüman adı Arap adı Roşlatan avinde İsrail hezabı kuvveta ve nemaya artık herkes viçabiliyetler. Telaş Amerika'cı evtiştay. Yani nezi 40,000 insan şehit ketin jvana projek zaroku qiskin. Demek ki nez deme harba Rusya ve Ukrayna jî dit derya ve harbi. Demek ki Rusya ket Ukrayna jî dîsa wiha medya serê pirdengekî derxist û xelqê sivîlê Ukrayna demek ki ji ew tirsa Rusa ciyê xwe terk dikirin tedî hin ji wan pêxwas mesela dihatin dîtin li serê medya tedî wan dîmenên wan vîdeoyê wan fotoyê wan dikişandin serê xeber didan pê reklama xwe dikirin dewlet radibûn piya hin sivîlê Ukrayna dikirin mêvan ji wan re em bêjin deriyê xwe vedikirin û bi mahdûriyetekî wiha lê dinhêrtin di herba Ukrayna û Rusyayê de hejmara sivîla jî pir nezêde bûye ku hatin kuştin dîsa jî pir zêdetir li serê hat sekinandin lêbelê li aliyekî jî em Gaze ku ewqa hê do êrîşa ku rejima Siyonîst êrîş kirin Refahê li ser masê nêrî bi deha cesedê zaroka yani demek ku mazlum bin ya leşkeri Hamasê bin merve bêje şer yani şer da her du alî ji têne kuştin lê zarokin yani malbatin di çadira da di kona da wiha têne qetil kirin yani ew ê vêya li pêşiya Netanyahu û hevkarên wî û kabîneya wî rojekî dernekeve mamoste Uluslararası Ceza Mahkemesi kudibêjin wê Netanyahu nê darazandin ji ber vêna ji xwe wan li 12 heb senatörê Amerîka ev mahkema a cezayê ya neteweyî ev nakê tehdît kirin yani rasta ev hanakê imza wan ji tê hebû ser malpera ser medya civakî herkes jî dît herkes jî par kir û yani ji bo İsrail nê mahkeme kirin fakat yani me goya ev nakê îro ji wan serf belkî wilo xuyanî dike fakat pêşa rojê de we ji İsrail nema biserife yani wî hesab ji İsrail werî pirsîn hem jî yani İsrail hergê xwe tev didi hergê vê zulma xwe zêde dike û dewam daîma komkujiyê dike dixwazeke tamamê xelkê Filîstîn ji holê rake hergê vê zulma xwe berdewam dike hîn bêtir emrê xwe kin dike kekêfatî ev alîkariya Amerîka dê û ew berxwedana Amerîka jêr dike jî dixwazeke emrê wê dirêj bike aslında bi rastî
واز عمری درێژ بکە فقط ئێوێ ناژی هەر چی کارێک دکێ هەر چی کارێک دکێ عمری خۆ پێکن دکە کێفاتی يعني چاوان بێژن ئاناکێ ji dewletekê re yani sînorek hudûdek heye ki her ta her wê dira hudûdê wêna muayyen bi wê çaxê kes karê xwe yani îşê xwe jê nayîne belkî li wê derê heyeta xwe berdewam bike feqet viya newerê ye daîma dixwaze ki çi tiştekî ji dest Filîstîn dimabû wêna jî dabeleyînî ji xwe bihêle û ji hêlekê de ji xwe herdagî têde jî cê îşxalkirinê ye gerek ji devlagî paş vegere û mesela em bêjin vê çaresariya mesela dewletbûn qebûl bike vêna qebûl nake ew çaxakî qebûl nake û van zulmanê dike wê çawa bike kêfatî dî ji hêlekê de mehkema mesela ev yani teviya dîvana edaletê ya mesela komkujiyê li ser komkujiyê tê darezandin û ji hêlekê jî برتكي ويعني تهديدها وشانتاجها وسويقاست تهديد سويقاستي نب شخصي يعني صاوجي إمران خان وشخصي ويناتني هم يعني هيئتها وهي محكمة هم يجي عائلة وانا نارن بياجي بالكيش كيفاتي كي أفان سنة ترانا لسر هجر نا بفرمي لسر نافي دولة أمريكا جي أف تهديد كربن أف تهديدها دولة أمريكاني جي أمبيجن يا كوير که دست سیونیستا دیه اف تهدید اشتراف سیونیستا واتی کرن گوچا وادکن که کفاتی عائله وان تهدید کن zaten tu pezane ki yani ev mesela ku devlet şi divin müdaxil mesela Türkiye jibuye müdaxile ve davet ya yani teviya ya divana adalet tujwe mahkeme dibêje jwenar bu müdaxil jweya lwena diji wa di mahkeme nivana evana jev yani cudane محكمة جزايا uluslararası adalet divanı ayrıya ve cudayı adını محكمة جزايا ya adaleti divana adaleti ama yaji ev yekşi ev yaji cudayı yani cuda aliya ve mahkeme cuda aliya mahkeme adını hin nati vekr jwa ama gejir yani jbo ya Afrika'ya başvur ko ويا بكريه او وينا او محكمه بردوام دكي ابا دني ابا ام دبيجين يا يعني محكمه نتفيا جزائي جزائي جبو يعني اف سوجي قد حربيد هاتن كرن جبر وان سوچانا يعني راست نتنياهو وشخصي وان ندولة تتني شخصي وان جي يعني ور محكمه كرن جبو بينا ومحكمه كله فكرن هي محكمه ناتي فكرن يعني محكمة ناتي تمامي دي لا دستوان دي فقط تعلق الديني بلكي تترسن بلكي براجي هاتن تهديد كرن بلكي براجي أمريكا ناهي لقي فقط أوي ميرن أوي مطلقة دركبن ويبطلن بإذن خداي تعالى ويدركبن أب محكمة والوان مثلا بوسنايدا وسربادا وراد خميلادي ويوري فكرن يعني أمريكا وي تشاو بك كيفاتي بالداويد هيك تشكينك عين دولة أمريكا بفرميجي وهناك بك سوجداري فان سوجيك هاتي كرن وانا يعني بفروشه وانا بفروشه يعني بفي رنجي وهناك دخوازه خوش دور دا باقش بك كيفاتي بهاوي خوشي باقش بك من رنفاي مجي فانا درخست محكمه ومسا جزاء مجوان بس إلو بلكي خو بشتريا وان يعني خويادك ولو خويادك اما دي بيش الروجه دي وشغال لي بو تنغاي وانا مطلق ويبكي يعني وشخوا دميجي انسانا دي وشخوا درايا جواكي دي كيفاتي شخوا ما وجود اسرائيل شخوا هاتي جزاكرن وشخوا تمام الدنيا يجي كتي عليه وينا هاو دولة تاني يعني او قوتها دولتي الدس خو دقرن او نا تاني إيلو ده على هي دلهي إسرائيل دخويانيت كن فقط إيلو خلقي فرنسا عم كارم ببيجن كيما هفالتيا إسرائيل ديك فيها وتا خلقي ألمانيا تبج بريفي فيها وتا إيه أمريكا عم كارم تشكي وري بيجن تشكي وري تنيجي لا تدرى دنيا إيش بله وك سيرشار دخل ما يجبونا بري أم براسين ويج دخواز ببرسن بشاد ديادم برسن حتى نها ما بريجارا غازي كرش جبورا دار تكليا خويا تجاري بإسرائيل رقود بكن ليه هناك قلم شور كمر جوانا دويجي ياجي أو خواه وك بردف كي حكومتي دبينن هن كسين كو دمديا نيز حكومتي دا درد كتن و دقوتن فيانا ممكنة دولتك نقارب دولتك دنر تجارة أخوة تكليا أخوة قد بك ما أمي برشيب مينن
وها دپاراس دخواستن محافظه بکن و تکیلیا خو لی پشتی اوقا کو هاتا گوتن سرکومار اردوغان گومه تمام اخراجات و ادخالات خو تمام تکیلیا خو بریه اندی ام نزانن چخا اویا بیکتینن مستر بیانه که خبر بدن وقت 3 دقیقه مثلا لزانینگه و کولان اوروپا یعنی دنگه کی براستی جبو مثلا غزه دنگه کی خوش درکت لی تأثیر اوی عالم اسلامی چه نبود یعنی زانینگه اوروپا یا امریکا پرایی امریکا رازون پیاله زانینگه مثلا ترکیه جی هیویه کی وها دکر ام بیجن ماموسته وان پروفسورین وان و تبی خونده کاران یعنی لازم درکت نپیه براستی يعني الزانينجاهي أمريكا وأوروبا ببرايي أما بين خور دركتن چالاكيال داردخن كوچا و كولانا حتى دزانينجاه أمريكاي مشهور ده و چند روبري نهست حب بنشاف كرن براي فاتي نهست حب اوه نه طلبه تنبون yani navanda akademisyen vacibun mamutse hebun de navanda çünkü ali karti dabun wan evya hakikaten de dinye de bala insana dikşine evya duhab merekare yani seriyaje derxi yekje yani milleti Amerika ya da Avrupa ya da mebin ev talebana şiber dibin devleti me pişkiriya İsrail dikin ایرو ام چوا بحثا دواره آبوری و چکاده گدشینش اسرائیل ره لگور نورمه یعنی گوانستندنه لگور eğitime wanstendine tersive ayı. Çünkü İtalya mesela Birey Fatih emper yani hümanizm şu derketiye şu İtalya derketiye. Yani milli insan ki İtalyan bir hümanizmçiye yani herkes hakivi heye dedi Türkiye bir barış yani hoşu falan van normana mezmun. Aslında Avrupa milleti xwe bi pirani li ser van normana xwestiye mezin bike. Ew bertekî gilwê dera rêdanim yek jî ew nokta yani terbiya stendine o şelkê di devleta wan ki alîkartiya wan rasta dike çünkü ew ji raya derê xwe dibînin ew tişta adu da îca em bînin ew tişta çir li vir xuya nabe. Yani eme bibêjin hakikaten tawra hükümeti beri hilbijartini o beri hilbijartini aynı bu Birey Fatih. Yani em nebêjin yani millet vakta tişkî dixwaze bi devleti ya da bi hükümetke kabul kirin bide tesîrê li ser dike. Bine de hilbijartinê de li gor dilê hinka ji ber neçû peyvê wanî de heqî gaz zede ya da ew ticareta gitu behsa wê dike Beyvevan cudayı heven. İşte şu bervi aslında zaningahı Türkijiydi. De mektebi Türkijiydi. Belki şey Avrupa şey Amerika gel ki zedettir be çava hilbijartını tesiri li ser hükümeti li ser peyve li ser devlet edike du inan bakın du Türkijiydi ne zaningah tane. Setakaji milletci ev reaksiyona gid seri Gazze'de vakta bomba de bariyan u iro ne vakefe. Bale. شبر وی وقت گوت او تشتانا به پرانی گتر بهتر دزانینگه ترکیه ده خویاب به. راستی دمک دریج هم د سر مدیای ده هم لکولانا لکوچا هم د عالیه سیاست ده هن وکیلان جبو تکیلیا ترکیه تجاری به رژماسیونیست را به برین گلک جارا گازی لحکومت ده هاته کرن لبلی به هنک امبیجن سایکین سیاسی یا گوتنین امبیجن وک دیپلماتیک برسف دهات داین و امن کارن به تمامی تکی خب برن و هاد هات گوتن لبلی پشتی کو اوقا قطعام و هویتی چیبو و نتانیاهو و رجما خوشی گوهی خوش تمام دنیا را کار کرنه ایدی سرکومار اردوغان اول 54 قلم جبو اخراجات وانی رژماسیونیست کو او 54 قلم راست د معظمه شر د تینه استعمال کرن وک ام بیجن چکو سلاح به تینه چکرن اول اخراجات وانا
dane seknandin sê çaroberê jî Serokkomar Erdoğan derket got tamamê ticareta xwe me bi rejmasyonîst re da seknandin hem îdxalatê hem îxracatê me daye seknandin ser vê wekî çend deqe em xeber bidin ki Abdullah yani qerarekî dereng hat lê dîsa em bêjin çiqa dereng be jî mühim bû û çawa dixwînin. Yani burası dü hele veya hani yek jê a millet alakadar dike û yek jî a devletê alakadar dike belki merehin diyartir bêj hükümetê alakadar dike îro ticareta bi devleta de ê fermî bu an fikirê daye. Yani de her bir dest pê kir û pêve belki de tariha İsrail'de şehirla Türkiye wexta zlênerim cara yekemîne hakikaten millet ve cari duvarı ambargo vazife kir. Boykotuk pır hoşik kirin. İro bxwa balam kişan isket market ki vanesi harf em bebejin. Tiştik şimir lazım bu. Malzeme ki İsrail'di balam kişan sesidu nodu neh bu daxıstı bun sedu nodu neha. Yani düst varaka cihavetin. Sadi penci daxıstını. Gellik malzeme ve şiber nayfrotun hakikaten ya pırdaxistini ya gellik market veya nayn veya çi nişandıdı. Yani amri wanş haft sali hatta hafte sali vazifak pır xoşik ve eftişta aslında dizarok yemedi, duxort yemedi, de gel yemedi, de millet yemedi hedi bu kültür ki. Libermi ev kültürü hakikaten kültürü pır bir kıymeti. Ez bawer dikim eklime godar dikun û hûn jî yani zarokê me artık em dikevin marketê ya da tişkî dikire dibe baba ya da evê malê İsrailê ne malê İsrailê. Belê çendanî ez çûm marketekê xelal kun gotina we birî min ji dikandar pirsîm got macûna dirana lazim e ka ji min re kîja ne malê İsrailê ji me gola vêya a İsrailê vêya av İsrailê ev jê a İsrailê yani li ba me tinin yani êko wa tev êwan yani ew jî êdî ew ê fehm dikin êdî yani millet vê tiştê daxwast dike ji wan û heqetê min dî fiyetê wan bihayê wan jî pir daxistibûn min jî got ez nakirim ez derketim ji wê der yani vêya gere meriv di nav xwe de wê propaganda wan jî bike yani ez malê İsrailê ez nakirim ew jî êdî hîn bûne kîja malê İsrailê kîja ne İsrailê hin em bêjin dikandar malê wan ji dikanê xwe rajî dikin ez çûm ezzexanekî Müslümanekî xweşik bû got me avan vê ewa wan tevî ji wê der rakiriye ew dervala bû min malê wan tevî kişandî yani ji wê der. İşte ev hareketata ev tiştê tekîrî li wê dera di milletê hakikaten şêla xwe dibin şimir pir bi qîmete û ez bawer dikim ev însanê li ser gaze dilî wî dişewit gişa jî pir bi qîmete çünkü wek me got çi evêya bû kültürük millet wexta li te dinere li gor wê hereket dike ek ticaret dike li gor wê hereket dike evêya nek sadece kirên û firotine aslında nêrîna li Siyonîzmê li İsrail jî bi zarokê me hîn kirin dide bi xortê me bi gelê me hîn kirin dide ji ber wê de di vî warî de millet hakikaten wezîfak pir xweşik kiriye li hêladê tiştê îja ev millet xesasiyeta rê da aslında tiştin jê dixwestin îja ji hikûmetê ji dewletê jî ev tiştê giwan di sehê de rê dida ev tişta ji dewletê jî dixwazin ew dewleta yani gibi vergiye xwe alîkartiya wê dike gibi raya xwe alîkartiya wê dike ya dibe ez vî tiştî karim naxwim ez karim vî tişta înan bikin ana qararek derxe bê ev market hûn jê yani kirîn û firotinê dikin ji sedî pêncî wan tiştana û nakirin millet wê bez nakirim yani neviyê marketê bê İsrailê nakire yani millet heqûs piştgiriya wê dike di vir dikê masiya wan çi çêbû bilhesa berê hilbijartinê wan jî tesîrek texmîn nedikirin heqûsî wê ser hilbijartê lewre gelek cara hatibû cerbandin û nehatibû domandin aynen wereyê cara yekemîne tuş kîja insanê Türkiye bibêj bê vê hilbijartina ev xerîta Türkiye ki bû sor sê tişta bijmêr muhaqqaq yek jê ev têkiliya ev em dibêjin ticareta bi İsrail reye. Belê ez wiha tiştekî bêjim û em vê biqedînin
سازیا کو از تیداد خابتم مهجاره کی دناب خدا پره برفت کنج بو ام بیشن چای قهوه بخون حوالین ما جاره که من مپرسی یکو وی کارید که مگو ون قهوه کی جاد کرن لو رمضان یک شی مال اسرائیل سیونیسته مگو کو یعنی ونوی بکرن یعنی برا پریم نچه جویره از دوسا پری قهوه وی نادم پره جمره از قهوه و ناخوش خو ناگو ماموسته گومش خم وی ناکرن گو من فلان مارخیم دکرن بشتی وانوی یعنی مقوی اوی جه بینت کرد یعنی نه ملتی کو سر مثلا غازه حساس منجی ملت دنجي يعني او كيرونشتو عند الحمد لله في مسألة بوي خوتي فياز ببم خلاص كان يعني اف خصاصيتا ملت يعني دكرين وفروتين الرداية و دهل بجارتين الرداية تشتيق از دبينم والبيانات هم بيجن وزيرا هم سرو كومار هم اندام حكومتي از دبينم تسير پرمزن لسرشتيه ev gavê duwarê wê avêtin me got belkî hîn pêştir jî giba veje fakat ev gavê avêtin jî bi qîmetê çünkü gavê gi Tirkiye avê dereng ma hilbijartinê jî sîlekî xwar sîlak tam jî xwar İsrail beyana da ew qarara Tirkistan xwelê radikşand û falan û nayê qebûl kirin û Amerîka helkê beyana dida û ew ê zarar bike demekî nayê hesabê wan înşallah ev gavê vî şekilê betir dûm yani مثلا چوان بیشن وقت آنها که یک سوجه کی بکه تو رابش هلا حقوقیه مبلغ بنارن یعنی سوجه کی بکه ام بیشن مثلا هر بکیری شخص کی بکوشلو زانه بگوی هر بگوی کیری و شخص بکوشه و شغل کیر بفروشه نجایزه çünkü زانه بگوی هر شخص کی بکوشه کیر ها نه سلاح کیر یعنی اوجی سلاح تی بکارانین زانه بگوی هر یکی بکوشه بیت و کیری نفروشه منار انا کی مثلا تشني قشتركي دارين براستي راستا دوي بكي دوي حربي ده هاتبن استعمال كرن بها غطا دي جيجي هاتني اشغال كرن كيفاتي يعني شان بيجن يرو دي جوار دبي يرلشيم يري يعني يرلشيم يرينو دبي اشغال جي اشغالي بيجن جي اشغالي افادك دي قدسي افادك البرسري قدسي افادك لو درا قونوتا تشيدك تولي دناره جي تركي ومعزمه هرجوي درا حسن دشه دمر دشه چمنتو دشه و هروري مال چه فكر راس مره بفكر يعني وش شغف تجارات ايجب تجارات يدكي يعني ولو اذن دولتي بلا هبه بأف تجارات ولكن اجي سوجك يعني تشواتي وك وي اشغالي وك وي قتل عامكم كجيا تكرن فينانسدك بتجارتك وشغاق او ما تجارتك بلا او بريج جيتين براستي سوج يعني سوجكي هاتنه بدست خستن جبر ويناجي براستي كرك يعني دولت وجهاق بحقي حقوق هبه كرك دستيني سري براجي ونجالي حقوقي دليدنيرن عالمي مجي فتوى نادند بين مش حرام يعني ام هر ميوان كيما 4-5 رخصي سر مجارا ام بيجن زماني كردي د مكتباده درس سهل بجارته وقت درس سهل بجارته زمان تي هینکرن زاروکیمه راستی 20,000 مامۆستاژ بۆ ساڵا پێش وەزارەتە پەروەردەهیە بگرن قادرۆ بدنوان ژوانە تەنێ 10 کەس ji بۆ زمانی کوردی و زازاکی هاتن قەتاندن اون سەروێ چ دەبێژن تدي زازه هنك دبيجن دبي والله زماني من بكردي جريدايه وقتا تون جدر خشش حبد مينن لم هر دا بف جريدن زازاكي اصلا بكرمانجي جريدايه فيدرام بيجن يعني هنك ام بيجن زاراوي كرمانجي وزازاكي بهر دهكسن حقيقه تركي اف مثلا كردي يعني مرا قارب بيجي سي حب نقطه وي هنا يعني نقطه اولي برفاتي کرمانچی دوی دولت نهاد قبول کردن سال درش یعنی حتی اما بیشن 15 سال بريجي 20 سال بريجي توش فرمیتی دفجه برد تول جی کی فرمین کاربو کردی کرمانچی بشتغل یا یعنی هندره ویات حفظی هبو حتی تو بچه حفظی جی اما بین دایک بزارو که خواه نکاربو بکرمانچی بشتغل یا دوگو وی دراجی اف موقعه اف دایره دوگو جه فرمیه تو نکارب کرد ترکی قاموسال الان کدگوتون aynı var bu yani şuve nokta vi milleta
eziyet kişan, derdi kişan, birinik pırmezin dizike insana, dili insana dıma hatta vakti ki. Fakat eme bejin tesira millet. Bi milyona insan bu kurmancı yetiştağılı. Henik hesabı siyasi. Henik hesabı eme bejin belki helbijartına. Gahat kirin u peve 2011 gavik hata vetin. Avlid yöket hata vetin. Go dizaninga hadı eme beşa kurdoloji vekin. A kurdi vekin. Se hab vekirin birey Fatih. Yek lemerdin Artuklu. Kemlüye dera zaningaha ve dera ajb khojil merdinim. Yek je lemuşe zaningaha Alpaslan jerdi gotun. Yek je ji le Bingöl'e zaningaha Bingöl'e jerdi bejin. Paşa Diyarbakır ne ad vekirin? Avul est. Avul vekirin. Diyarbakır hatta le cini duanji hedi vekirin. Fakat avuli gides vekirin. Li gorme 2011 da evya gavik pır baş bu. Hakikaten millet acemayd ma yani cara yekemin bu zaningaha de bi fermiti zamanı kurmancı ve beştağlandın. Pişti ve 2012 da gavik da hata vetin birey Fatih. Evya ji çi bu? Dedi dugoş zarok yani sınıfa pencav berjordu. Zaman كم نسر بيشتغلن جبه البجيرن يعني بيد خوازم درسا كورمانجي از بستينم gerek her البجيرن الويدرا دويدرا جيد قانونك بفي رنجي جي درخصن افياجي د مكتبه د شبو زاروكا افجي قافك مهم بو فقط برسكريك وايا شرع اولي دس بيكري وحتى ايرويه يعني حقيقه هاتيتان بنوي نايدا قرتن ده بسكاد بحث يعني السر كاغز دمينه سر كات بسكاد بحث كري يا تو 20000 حب دبجوی دست به وظیفه بکه ما مستعمل بستینن دواره پروردهیه ده تدبی 10 حبا 6 حب کرمانجی 4 حب زازاکی ایک وقتا گتو ویا بکه امی بین یکی بخوازه دوی وارد ما مستتیه بکه تدی ام دبیجن گتو وقتا نگره بری امی بین طلبه وقتا انورسیته زانینگاه خلاص که چه دبیجن دبی والا آزه و بشا بخوینم ویاده زده تیگرتن نواره دوی بشاد زیاده تیگرتن. آویا 5000 تیگرتن، آویا 4000 تیگرتن، آویا 10000 تیگرتن، آویا 1000. یا تو وقتا یک دویا بنر بید. از وی بشه نخوینم. ناگرن یعنی. از ال بوشه بمینم. از ال بالا بمینم. یک جه او آدو داجی از بیزم خلاص کم. آدو داجی مگوت 2012 جیده گوتن سنفا 50 پیوه. یا کیجان مکتبه توجی ماموستیه مدوری وان belki insani pır eme bejin dvi wari dişxwer kirib derd ya ban zaroke kirne ban dev bavewan kirne gotin ya war mene tişki waya dest pedike hatta hanek derin şma mostar şma dur bejim dur be wala ma moseme kurmancı tüneye eval bu ve ne karın helbijirin ne helbijirin şber yazdı bejim ev 20000 girtine hakikaten ev mecyi sistemi hin mecyi beri tiştin giderketine ji binevine hati da. Lgor rakamın fermi 25000 خوندوان طلبه وان درسی بجارته امبیشن نخواندنه دوی 20000 دا زمان انگلیزی آلمانی و فرانسوی و روس زمان دنجی ما مستقر هجماران جی زیده یشخو ام نکود بیجن برا زمان دن نگرن جبو تکلیه خوی تجاری بجی هنگ تکلیه خوی دولتین دن بجی وان زماناتی نهین کرن لی همولاتی خوی نزی 20 میلیون انسان دناو ترکیه دا کرد کد بین جیانا خود دومینن زمان وان بوان تهین کرن یعنی اف مسئله وقت مسئله که تجاری قینه مهمه کرم کم نموست بلک کفاتی یعنی راستی وقت مسئله وقتی يعني تندري 20000 هذا دحب تاني يعني وكاوي كتبيجي والوكاوي استرجع بي خدش كي مرة بافيجي يعني قيمة ندية وكبي فيرنجي تفهم كرن وبراستي إيشوا ماجو حركات كي يعني غلطة كرك تشوا بي أم تشوا إيرو باوريات تبكي كفاتي إنجليزي أم بيجن دكن يعني مجبوري وبراستي اگه وی کاری انگلیزی یعنی نمشینه و جپریجی بلکی جسدی ام بیشن یعنی 5 یا 10 یعنی نه 5 تونش سادی یک چیز مکتب فرمی در ناکن یعنی اگه یعنی جو کاری وان دکیر وره جو خصوصی در نه نه یعنی بلکی یعنی جو کاری دکی
او انجليزياوي يعني تشتكي فايدته هي تتوني بسر هذا يعني بلكي اوجي تنيه جحر كثير دبيجي كيد بانجليزي شو قالك بعلمه فقط براستي قالك يعني تمامي تركي ام بيجم اف زماني قد هندري دولتي ايرو هنا يعني زماني وين دايكي ام بيجن بلا افيا عربي جي دناف دبه وهمجي مثلا كرمانجي ام بيجن بلا وقت اود بيجن تدي وجها مرا قال كرمانجي قال لا زادكن قال نزاچت وقال نزاچتكن برايم وجها وري بلا اوجي هبن يعني اف زماني قد هندري في دولتي دجين تدي اود بيا شيان ديلر برايم وجها غير وان زماننا هم هنكي قيمته بدني بلا يعني اف وي زماني ناس بكن يعني جكي ماني ده وي زماني ناس بكرانايا يعني براي مني تركجي زمان ناس بكرانايا يرو شغا وظيفه وانا لهلا ما دركتايا بهاتنا مثلا وجبو وظيفه بكن وشغي زماني كرمانجي وان بقول قيس غريب نهاتايا هي كرمانج ناس بكرانايا هناك قوتني وانا زاني بانايا ويت يعني چه زرار چه خسار ويت فيات هبايا هو يتبع او تشتي دلي انسان هذا او يعني الانسان ده ميجي خود بلكي هناك قالبنا هناك تشنا تيني بيشيا خو او ناجي ويش سري وان دركتانا وهين بيتر براتيا ما بيجيتيايا بله خدي ورازي به مالا وابا هاتداويا برنامه حقك يحيى توران وعبد الله خوان مالا وابا هذا خير وش قبولك ان شاء الله تماشاوان هيجا ام به هفته هاتن داويا برنامه خو حتى هفته كدن بمين خير و خوشی دا امانت خدا بن